Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi byose. Uyu mukobwa uri kureba kuri iyi sikirini yaje kuba ahitanwa, yaje kuba yicwa. Ni umukobwa w'umunyarwandakazi wavuye hano mu Rwanda mu mwaka wa 2022 ajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubuganga. Ariko kandi ikibabaje ubu ntakiri mu isi y'abazima, ariko ikibi kuruta ibindi byose ni uko yaje kuba yicwa ndetse akanicwa nabi, ndetse agapfira mu bihugu bavuga yuko ari ibihugu byiza, ndetse bavuga yuko ari ibihugu abanyafurika benshi baba bumva Amerika ariho hantu heza. Abenshi kuba muri Amerika mu banyafurika ni inzozi, cyangwa se no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi. Ariko kandi tumaze kubona yuko nta heza h'isi. Uyu mukobwa rero yavuye mu Rwanda agiye kwiga ubuganga, ariko kandi yagiye yifuza ibyiza, yifuza iterambere, ariko ibyaje kuba bimubaho ni bibi cyane. Byagenze gute? Byatangiye gute? Nyemerera uwo utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana mu makuru n'inkuru. Turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Tuguhaye ikaze muri aya makuru, ariko amakuru atari meza cyane cyane ku banyarwanda, kubera yuko umunyarwanda nk'uyu nguyu, umwana nk'uyu nguyu, iyo igihugu gitakaje umwana nk'uyu nguyu, umukobwa wari ukiri mutoya, wari umunyabwenge, igihugu kiba gihombye. Ni ukuri ntago ari akababaro ku muryango we gusa, cyangwa se ku nshuti ze gusa, ni akababaro ku gihugu cyose. Igihugu kiba gitakaje imbaraga, igihugu kiba gitakaje imbaraga. Uyu mukobwa yitwaga Emery Umurerwa. Uyu mukobwa yari afite imyaka 25. Murumva yuko yavutse mu mwaka w'2000. Uyu mukobwa iwabo ni Kicukiro. Yagiye muri Amerika mu mwaka w'2020 agiye kwiga. Agiye kugira gute? Kwiga. Ajya kwiga muri imwe muri kaminuza yo muri Amerika. Mbere y'uko uyu mukobwa yicwa, uyu mukobwa yari umunasi cyangwa se umwasisitenti. Yabaga mu mujyi wa Pittsburgh muri state ya Pennsylvania. Aho niho yabaga, ni naho yapfiriye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Uyu mukobwa bamusanze ku mugezi yishwe. Uyu mugezi witwa Monongahela River. Uyu mugezi bamusanzeho ku nkengero zawo yahiciwe. Uyu mwana w'umukobwa rero ntago ariho bamwiciye, ahubwo amakuru atugeraho ni uko bamwishe
barangiza bakajya kumuta kuri uyu mugezi, ku nkengero z'uyu mugezi, kubera yuko ngo iyo bakora ibi ngibi ngo baba bajijisha bavuga ngo uyu mukobwa abantu benshi bazatekereza yuko yari yahuye n'ibibazo byinshi, arangije ngo bimurenze ajya kuhapfira cyangwa se ajya kuhiyahurira. Ariko kandi uyu mukobwa umurerwa, nk'uko amakuru abivuga, avuga yuko yishwe. Murumva yuko rero ni akababaro mu by'ukuri. Nk'uyu muryango we, ababyeyi be, uri kumva ni abantu baba batekerereza umuryango, bagatekerereza igihugu, kubera yuko uyu mukobwa yigaga ubuganga. Ababyeyi barangije baratekereza, barashakisha, bakubita inzu ibipfunsi, baravuga ati reka umwana ajye kwiga mu bihugu byateye imbere mu burezi, cyangwa se mu bumenyi, cyangwa se mu ikoranabuhanga. Ariko kandi ibi bihugu nubwo abantu bari kubyirukankiramo, uko byateye imbere mu bindi no mu bugome, ntabwo ubugome nabwo babuteyemo imbere, kubera yuko izi kesi zimaze kuba nyinshi. Hariho nk'abana nzi bagiye batandukanye, hari abapfiriye mu Buhinde, hari bagiye kwiga mu Buhinde, nabo bapfa muri ubu buryo. Rimwe na rimwe ugasanga babasanze mu mashambure yabo bapfuye, abandi ugasanga babateye ibyuma. Muribuka Abanyarwanda cyangwa se Abanyafurika bagenda bahurira n'ibibazo bigiye bitandukanye muri ibi bihugu by'aba bazungu. Simwibuka se nk'uyu Kamanzi muri Canada, muribuka urupfu yapfuye? aho rega n'aba bavandimwe cyangwa se aba bashiki bacu, nabo bakwiriye kumenya yuko ibihugu baba bagiyemo ni ibihugu bakwiriye kubyitoza yuko ari ibihugu bakwiriye kwitwararikamo, bakwiriye kumenya yuko ari ibihugu barangaye gatoya, ari ibihugu bazajya batakarizamo ubuzima, kubera yuko tumaze kugira experience y'abantu bagiye batandukanye bamaze kugwa muri ibi bihugu. Nyamara kandi ikintu gitangaje, Afurika ni nziza. Uzi yuko ibi bibazo Abanyafurika bagenda bagirira mu bihugu byabo, bavuga ko byateye imbere mu mutekano, mu ikoranabuhanga, mu bukungu. Wari uzi yuko aba bazungu iyo baje inaha muri Afurika usanga nta kibazo bagira? Ariko se kubera iki Abanyafurika bagera muri biriya bihugu bagapfa muri ubu buryo? Uyu mwana w'umukobwa rero Emery akomeje kubabaza abantu bagiye batandukanye, dore yuko abantu benshi bari bamuzi, abiganye nawe ndetse n'abakuranye nawe bakomeje kugenda bashengurwa n'urupfu yapfuye. Aho kandi ikindi twababwira, hatangiye gukusanywa cyangwa se kwegeranywa ubushobozi kugira ngo uyu mwana w'umukobwa Emery umurerwa abe yakoherezwa inaha kugira ngo ashyingurwe inaha. Ibaza umuntu akagenda ari muzima ariko akagarurwa ari umurambo. Ibintu bibabaje cyane.
urupfu wa mugani wa wa muntu, urupfu ruragapfa rupfakare, ariko kandi nanone dukwiriye kubyakira, nubwo nta muntu ujya upfa kwakira urupfu. Mwakoze kubana natwe.